the court makes the following order. Members of the electronic media are permitted to live broadcast the testimony of witness number 1 by means of an audio. Butanzi hatsengo ya zandile kumalo ka tsengo ya bulayo la senzo meiwa buko hashiwa tree ngamra hacheo ya muhatuli boshipiwa maumera ye yatendelo hashiwa habutanzi uho naho asakobonala kazi kamera. Ba kampani ya mudagasi ya Eskom bari badzulapo ba pano Afrika Tshipembe batia udimisera ulibana na buria bukondaho. Matsina kha zwa mitambo, timu ya Chipa United ikofanira utambela butshilo hayo mutamboni wa ufa na uchila wa upedzisela wa ligi musi bachidotamba na timu ya Lamontville Golden Arrows mbamachelo nga mugibela. Khabadi badekanya na SABC News khabari kwame kana bari lumendebe musi wota mapungoni babahone kana thaidzo dzine batangana nazo buponi ya habo. Khabari phone ka 011-714-6133 kana barumele email ka news@sabc.co.za. SABC News iphilabo yodi imisanga yothe nahona GC. Ndi madekwana ndi chipiwa doyoyo ndi badisela mapungo nga Tshivenda ka SABC 2 na ka channel ya mapungo ya SABC DTT. Butanzi hazandile kumalo katsengo ya bulayo la senzo meiwa ho hashiwa tree ngamra hacheo ya muhatuli bochipiwa maumera ye yatendela uhashiwa habutanzi uho naho asakobonala kazi kamera. Tsengo ya bulayo la senzo meiwa ikobvela panda pala kote kulwane ya Pretoria tanzi yeneyo ya mubuso zandile kumalo odoita na utukula chililo musi achikonekeza butanzi tsengoni ya bulayo lenelo la senzo meiwa hetano sema bahwelelwa kamulandu wonoyo. Indeed, my lord, guys even aware what you guys did to our lives. Are you guys even aware of what you guys did to us as a family on that day? Miss Kumalo? Miss Kumalo? Miss Kumalo? The damage that you guys caused. Miss Kumalo, you're not supposed to do that. My lord, I strongly object to this. In the strongest possible terms, we object to this. Mr. Baloy, do you want to? As the witness is still in the process of giving evidence, I don't know what my learned friend is objecting to. The procedural rules. The witness is testifying to court and addressing court, not the accused persons in the document. Ba kampani ya mdagasi ya Eskom bari badzulapo bapano Afrika Tshipembe batea udemiselo ulibana na buria habukonda hukuma bayo kampani ya mdagasi bari zwa utsimiwa ha mdagasi nga utusilisana uya nga bupo zwidoshika na khalutalwa bumalo nga chino tshipinga cha buria bari izo zwidobangiwa nga nwambo wa uwa ha zwimwe zwa ratisizwa mdagasi chitisini cha kusile na cha midupi pedzi ba Eskom bari azwinga swiki hone mdagasi wa shango lothe wadotowa badzulapo baba maswishwini. Zwino zwa utsimuwa mdagasi zvikobvela phanda kha luta lwa vhurathi nga vha Eskom. Izwi zwikosiya vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vhasina mdagasi lwa awara dza 10 kha awara dza 48. Ba Eskom bari zwa utsimuwa mdagasi zwinga dzhena kha luta lwa vhumalo kha vhuno vhuria hune bari izwi zwikonnaniswa nga u lemelwa mdagasi khathihi na mutsho rotholesa une wa khou lavhelelwa uno ṅwaha. With the winter season upon us, the power system will be even more constrained. The weather forecasters are anticipating a much colder winter season, as we also saw with the rains in the last couple of days.
that there's clear patterns of weather change in our country. va Eskom vho thudzela kule khonadzeo dza u nga tsima tshoṱhe ha muḓagasi. If the interventions that we have planned for the winter does not achieve the desired outcomes and your UCLF unplanned outages reaches levels of 18,000 megawatts, then the likelihood of stage 8 load shedding during peaks is extremely high. Zwo ralo va Eskom vha khou itela vhadzulapo khuwelelo ya uri vha shumise muḓagasi nga vhuronwane. We need to protect the infrastructure that we have. We need to stop illegal connections, stopping the easy nyoga. Zwi tshe zwo ralo mudzulatshidulo wa bodo ya Eskom Vho Makwana vha ri khamphani ko ḓo dzhiela mulanguli wa kale vhukando kha u nyadza milayo miṅwe ita uri hu na mafhungo a zwiphiri zwa khamphani a sa punḓisiwiho evodirator vha ṅwala kha bugu yavho. In the course of publishing this book, transgressions were carried out by an executive who was in a fiduciary position, in possession of proprietary information of a national key point, who himself evaded being vetted by processes that involve our National Security Services Agency. And most importantly, breaches occurred in terms of the Protection of Personal Information Act. Va khamphani ya Eskom va ri vha ḓo ḓivhadza mulanguli muswa wa khamphani iyi nga murahu ha u ḓirula mushumo ha vho Rater. Nedorobo wa Tshwane vho Silas Brink vho amba na vhadzulapo vha Tshwane nga tshiimo tsha iyo ḓorobo ṋamusi. Vho Brink vho ṱalusa vhukonḓi vhune ḓorobo iyo ya khou ṱangana naho he vha ri ḓorobo a i khou shuma zwavhuḓi nga ṅwambo wa zwiito zwa vhuyaḓa, ndangulo i si yavhuḓi khathihi na u thengathenga siani ḽa masheleni. Vha ri khaedu ya maḓi khathihi na muḓagasi i khou sia tshumelo i sa khou ya kha vhadzulapo nga nḓila yo teaho. Vho Silas vha khou ṱoḓa ndangulo ya zwa masheleni uri vha kone u vhuedza masipala uyu kha tshiimo tshavhuḓi. Kha tshipitshi tshavho tsha tshiimo tsha masipala, Vho Silas vha ri muvhuso wa ṱhanganelano kha masipala uyu u khou tea u khwaṱhiswa hu itela uri masipala uyu u kone u shuma zwavhuḓi. We have a clear agenda within the framework of our coalition agreement. And so our immediate priorities are to get control of the city's finances by devising and implementing a bold recovery plan that focuses on the core functions of the municipality. We have to reduce the number of unscheduled water and power outages and invest in our core infrastructure. In this way, we can also mitigate the effects of load shedding by producing and procuring electricity independent of Eskom. Improving basic service delivery, clean streets, well-lit streets, grass cutting, waste collection, all of these things cannot deteriorate while we look at the functions and the finances of the city. Nedorobo awa ne vha na miṅwedzi mivhili vho dzhena kha tshidulo itshi vha ri masipala u kha tshiimo tshi sa takadziho siani ḽa masheleni hone havha na zwikhala zwa ndeme zwine zwa khou tea u ḓadziswa nga tshihaḓu u itela u vhuedza masipala uyu kha tshiimo tshavhuḓi. Masina vha songo ṱushela kule ri ya vhuya husikali. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 na kha DTT. Vhadzulapo vha fhaḽa Marapong Sekhukhune vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vho shushwa nga milaedza ye vha i ṱanganedza kha ṱhingo dzavho ye ya sumbedza vha tshi khou koloda masipala wa Elias Mutswadeni. Masipala uyo u khou sumbedza uri wo rumela zwikolodo kha vhadzulapo hune vha khou tea u badela muthelo wa ndaka yavho. Poni u ha mahayani vhutshilo hone ndi ḽa maladze fhedzi milaedza ino khou tou bva u rumelwa kha vhadzulapo nga masipala yo sia vhunzhi vhavho vhutshenuwa. Been getting SMSs from our local municipality, Elias Mutswadeni. They're saying to us we're owing them 25,064 rand, of which I don't know what this money is all about, because we don't have any services that our municipal is rendering to us. So presently, we don't have roads, we don't have water. So I don't know this amount of money that they say we're owing for what.
So you actually need to know why our municipalities don't come to us as a community. Nga nḓila ine zwithu zwa khou tshimbila ngayo vhuponi uho zwi khou sumbedza u sa vha na mvelaphanḓa, a huna bada dza khwine khathihi na mavhone a badani. Vha masipala wapo wa Elias Mutswaledi vha ri vhupo uho vha ho tiwa sa muḓi tshidorobo na uri milaedza ya zwino yo rumelwaho ndi ya mbadelo dza dzinnḓu a si ya nḓisedzo ya tshumelo. Those SMSs are for property rates. There are no SMSs except that they are owing municipality for the property rates. And the property rate is for only the title deed holders. The people around Elan, Sturen and Marapo, their area were proclaimed way back in 2004 while they were in Mpumalanga. Now, they are part of the valuation roll. Vhadzulapo vha khou ima kha ḽa uri a vha ngo vhuya vha ṋewa bammbiri dza vhuṋe ha zwiṱentsi u bva muvhusoni wa vunḓu ḽa Limpopo kana Mpumalanga. I've never received the title deed. If ever you are saying I'm charged with this amount, because I know people with services are paying, of course, they have to pay. But now I don't have any service that I'm given. Nga nnḓa ha migwalabo ya vhadzulapo, vha masipala wapo vha ri huna pulane dzine dza khou itwa dza nḓisedzo ya tshumelo. We are planning also to give them the refuse removal services starting from 1st of July. And we are appealing to those people that will be getting that particular service to pay for the services. Because if they don't pay for the services, presently, I'm relying on Grobestal only. Vamasipala vari vhupo ha Marapong a si one hoṱhe ya rumelwa mabambiri a no sumbedza zwikolodo zwa vhadzulapo. Vhunzhi ha vhupo ho ṱaluswa sa vhune ha sa khou badela masheleni a masipala. U ya nga vha ha masipala, vhadzulapo khou koloda masheleni a paḓaho rannda dza miḽioni dza fusumbe a nḓisedzo ya tshumelo. Vhatikedzi vha thimu ya bola ya milenzhe Bloemfontein Celtic vha ri vha ḓo bva nga vhunzhi vha tshi ya khothe u itela u khwaṱhisedza uri vhahwelelwa kha mulandu u ṱumanaho na u shavha dzhele ha Thabo Beste a vha khou ṋetshedziwa beili. Vhahwelelwa vhaṱanu vho Sinoho Mutswara, vho Tibugo Dipholo, vho Mutanyane Masukela, vho Tiego Makhotsa na vho Natasha Jansen vha khou humbela khothe uri vha bve nga beili. Ramilayo wa muhwelelwa wa vhuraru vho Tibugo Dipholo vha khou hanedza mivhigo ya uri vho Dipholo vho ḓibulula mapholisani hune madzuloni azwo vha ri vho Dipholo vho tou vhidzeliwa iṅwe sentharani ya mavhengele Bloemfontein he vha fhedza vho farelwa henefho. Tsengo iyi i khou kunga maṱo a vhathu u bva tshe tsengo yavho ya thoma. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo, vhadzulapo vha ri tshanḓa tsha mulayo kha tshishume kha avho vhe vha thusa muvhulayi na mutzhipi vho Thabo Bester u shavha tshiṱokisini. Thabo Bester ai ha tshi yena ka nnete ha se motho a tlameha hore a phele le batho ba bang. O entse ntho e mpe haholo e seng hanyane ke tshwile ke maketse fela. The state is really doing something really important because at the end of the day I feel like it's important to show like people who have money that even if you don't have even if you have money, it doesn't mean you're above the law. You understand what I mean? I feel like it's very important regardless of whether they win or not. I believe this case, it has affected many people, including diplomatic ties internationally. Get what I'm saying? Right now, our status, we are in a junk state, man. Get what I'm saying? So it's the justice system as well as all the departments have been affected. Vhaimeleli vha mulayo vha vhahwelelwa vho vhudza khothe uri zwo khakhea uri vhahwelelwa ava vha hanelwe beili nga mulandu wa zwine zwa khou ambiwa nga vhaṅwe vha vhatikedzi vha thimu ya Bloemfontein. Ramilayo vho Tlhogego Makamedi vhane vha khou imelela vho Dipholo vho vhudza khothe uri zwe ṱhanzi ya muvhuso ya amba uri hu ḓo vha na migwalabo arali vhafariwa ava vha nga bviswa nga beili zwi khou xedza vhathu. Vhatikedzi ava vha khou ita khuwelelo ya uri mulayo u dzhie vhukando u itela Katlego Bering we tshitumbu tshawo tsha shumisiwa sa swisimbadise musi vho Thabo Bester vha tshi shavha dzhele. Bering o vha a tshi ḓo vha o pembelela ḓuvha ḽawe ḽa mabebo ṋamusi hune o vha a tshi ḓo vha o fara miṅwaha ya 32.
Maybe he wants us to go and crowd the court. We don't want to do that. But basically what we have said, we are thinking that our voice say a lot about us. We are saying they must not be granted bail. He is thinking that he will go out and then everybody will give him a wall when will come. The communities as well are not happy of what have happened. Remember, they took the life of someone else here, a child of a certain parent, a father to 2 kids. Zvichikadhiva zvo raro huna konadzeo dza uri hu fariwe vamwe vathu kha mulandu wonoyu. Zwazwino ri vhadisana mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 19.41, bondo ndi 24.11, ngeno euro i 20.92, pula i 1.38 cents. Mikovhe pala JC i pasi. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,958, platinum ndi $1,062, oil singo kunakiswaho ndi $76.26 nga fagi. Masina kha zwa mitambo, thimu ya Chipa United ikufanira u tambela vhutshilo hayo mutamboni wa ufa na utshila wa upedzisela wa ligi musi vha tshi ḓo tamba na thimu ya Lamotville Golden Arrows mbamatshelo nga mugivhela. Iyi thimu ine ya ḓivhea sa dzi Chili Boys i ḓo remiwa nga mbaḓo ya tsela fhasi kha ligi ya khethekanyo ya fhasi arali ya nga fhedza yo kundiwa mutamboni wonoyo wa mugivhela. Atova mafero a vhege ya ufa na utshila kha thimu ya Chipa United kana dzi Chili Boys. Iyi thimu ine vha khomboni ya u remiwa nga mbaḓo kha ligi khulwane ya PSL yo livhana na thavha khulwane ya u lwela u tsireledza vhuimo hayo kha ligi khulwane ya PSL. Chipa United i khou dzhena mutamboni uyu wa u vala ligi i tshi khou bva u kundiwa nga zwikoro zwina kha gumba nga TS Galaxy vhege yo fhelaho. Fhedzi naho zwo ralo i kha ḓivha na fulufhelo ḽa uri ḓo kona u ponya mbaḓo. After our loss against TS Galaxy, we were sure of what is expected of us. We were sure that at that moment we're occupying the playoff spot, and quickly I said to the players, the quicker we accept our situation, the better. So as we are, we know that we have a playoff spot. So that is, nothing has changed. We're still going to go and say, look, we have to win our last game at home so that we can give our chance to go to playoffs. I don't even want to say we're going to be safe. We are quite clear that we want to go to the playoff spot. Zwazwino mutsiko wo hulela vhukuma kha thimu iyi na vhatambi vha tshiri vha ḓivha zwine vha khou fanela u ita zwone. If we can just focus our minds and put 100% effort into winning, I'm sure we are more capable of doing that. We've done it before through the season. We've achieved great things through the season, and obviously, yes, like I said, we were focused on trying to get into the top 8, but objectives change. You know? As a team, we're more under pressure for this coming game on Saturday against Golden Arrows. But even us, even the coach spoke to us, said we must not worry about the other teams' results now. The only thing that we need is to win on Saturday's game. Then maybe we see ourselves out of relegation or we go for playoffs. Yova miṅwaha ya fumi konḓaho kha thimu ya Chipa United kha ligi khulwane ya PSL. Iyi thimu ine ya wanala vunḓuni ḽa Eastern Cape yo no shandukisa vhagudisi vhane vha fhira 35 u bva tshe ya vha hone kha ligi khulwane. Vhalanguli vha thimu iyi vha khou amba uri zwa u thola vha tshi thatha vhagudisi zwo shela mulenzhe kha mashumele a thimu iyi. It's quite an important one for the team. It's the 10th season for us going to the PSL. So I do agree that we need to improve and have a level of some consistency. Mutambo uyu u ḓo takutshedza nga iri ya vhuraru masiari nga mugivhela. Afho vha tshi ḓizwiḓivha na u wanetshela mafhungo ha fheli hu fhela tshifhinga madekwana kha vhe yavhuḓi.
matekwana kari mudirabesa nyimelo ya mucho ya matekwana ana musi babiki ba mucho be matekwana ana musi kubona rutsingora mu rutsko rula rutsko senda pala thunga bupatu ba masiane itwa ndi mvura ine dona bukuma rikobona percent za fumaro za mvura nyakora beronga kadina pala KwaZulu Natal musirabesa hapo rikobona na mimuya kela ichko buzura gabuhari ukobela hone ewa ahuna mvura ine yakubikwa pezi ha karira beresoro machera hone litocha limanga chimumbe yote musirabesa nyimelo ya mucho ya macheri kotoba hapo ya sumba ila mvura yodine ya manda kele kopera pandana una udobona makolo tipa obukuma fano vunduni la Gauteng atina Pretoria na pala hayani vundula ni popo pulukwani ayo warikora bela mashota sigati mashota ayo hapo akubona na hapo na pala vunduni la pala Eastern Cape musirabesa hapo ukobera ayo warikobona usina shota zalo linela kubikwa peze kana mutitsibutsa badzurapo urimate kwana ana musika na macharo lichicha kabara lemvura za zururu dzinza dzabadziko na bukuma kari mudili mona rero zi temperature za matekwana ana musi rido tomanga vundo lashula ngeno Gauteng no rakubikero khani mucho buti bukuma madikwana ano ngeno droboni ya Johannesburg atina Pretoria stokonya zatsika pala ka 19 temperature za buti bukuma pala droboni ya pala Springs atina pala Bronkhorstspruit atina musirichila bela sana pala droboni ya pala Carletonville na pala Vereeniging na hone rikobona umucho buti bukuma madikwana na musi katihi na machero kari mudira bela savunila Limpopo na hone rakobona pala Pulukwani Mokopani Vila atina pala Liphalale ndi mucho buti bukuma unokubikwa madikwana na musi atina pala Tzaneen kiyani hone ai was temperature za buti bukuma pala Burandi 27 Vegas 14-23 musiricha vunila Mpumalanga na hone rikobona mucho waburia pala droboni pala Middelburg emalahleni na pala Secunda mucho na pala Emelo ai was temperature zipasi bukoma madikwana ano musiricha pala vunila KwaZulu Natal basongo hangwa ndifale rabona hone tsibudzo pezi ha ndizabuti zi temperature pala droboni ya Durban ukubona storo thola bukoma pala droboni ya Kokstad Ladysmith atina pala Vryheid musiricha pala Eastern Cape hone madikwana ano rikobona mucho wabudi bukoma pala Conse Islanda na pala Mthatha ukubona storo thola bukoma pala droboni ya pala Gqeberha atina musiricha basa pala Craddock zidokonya zi temperature zasuka pala ka 14 kari mudia vunduni la Western Cape ne na hona rakobona mucho wa phepho uchikobikwa pala Cape Town atina pala Vredendal Randburg na pala Beaufort West na hona aiwa ndi mucho una the bush korotla bukuma na pala droboni ya Riversdale musirichi konya pala Debura Kapa duna na hona rakobona aiwa ndi Gumba madikwana na musi pala Cranavon Calvenia 1 Sutherland ndi -4 atina Springbok na hona rakobona aiwa mucho wa phepho ndi mucho wa phepho hapo na pala vunduni la Free State samza rakobona aiwa ngakadibana khona dze ya mashota asikati akakadiphera phera kari mudira bela hapo vunduni la Northwest una bona mucho hona hona ushofara na kamangwe mavundu ndi mucho wa phepho uambarela hote na pala droboni ya Vryburg Taung atina hana pala Tosca helino ndi komba kabe matikwana budi